درود به دوستان عزیز، با مخلصان همیشگی برنامه مستقیم ارتباط. این لحظه البته باز ما با یک موضوع خیلی مبرم روز با شما روبرو خواهیم شد و در مورد بعضی از مسائل هایی که در گوشتین ملی الان پیدا گردیدن می توانیم که صحبت انجام دهیم. یک تنتنه با شکوه ایت گوشتین ملی البته در روز تجلیل پایتخت در شهر دوشنبه برگزار گردید که این هم البته قبول پسند مخلصان و هواداران گوشتین سنتی بود و البته در این ردیف باز موفقیت ها هم بودن، ناکامی ها هم ملکه ورزشگران رو فراگیر بود و امروز چون در دایره میز مدور یک صحبت داریم با خود کارشناسان، با داوران درجه جمهوریوی راجع به همان بهاگذاری و برگزاری همین مسابقات که بعضی اندیشه های دیگر هم نسبت به سبقت دو پهلوان شهرتیار حق نظر و همچنین خواجه زاده بهروز به عمل اومد. البته این موضوع فراخ است، دامنه‌دار است و موضوع بحث برانگیز است و شما می توانید که با ما با تلفن 221 90 13 در رابطه باشید و پیش از آن که اینجا ما البته ما مهمانان رو به شما معرفی کنیم، البته در لحظه ای که می توانید باز هم با سوال های خود پاسخی دقیق گیرید. براتعلی سفرов داوری درجه جمهوریوی از ولایت خرلون ما رو خیر مقدم میگوییم و باز امروز هم حسن عبداللهیف از شهر کولاب داوری درجه جمهوریوی و سرکاتب همین مسابقات خواجه زاده عبدالله سید خواجهیف از شهر کولاب و همچنین خسرو شایف داوری درجه جمهوریوی، داوری که در همون یک سبقت جالب و حساس حکمی کردم و امروز هم البته باز ما به همون موضوع چون توجه میکنیم که مورد نظر خود مردم قرار دارند. اینجا از سرکاتب میخواستم صحبت را آغاز کنم. شما را خیر مقدم میگیم و راجع به همین مسابقاتی که انجام یافت چی نظر دارید؟ ما اولا سپاسگزاریم به حاکمیت اجرایی شهر دوشنبه و به کمیته کار با جوان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون گوشتین ملی که یک چهاربینی در سطح بلند تشکیل نموده و برگزار گشت. امروز باعث افتخار هست بگیم خطا نمیکنیم که یک ستاره های شناخته گوشتین رو ما در این گوشتین یعنی دیدیم، با مثل کامرانشاه استوپیرون، با مثل تیمور رحیمов و مثل شکر محمد میر محمدов و سید جلال سعیدов، همه چهره های خواجه زاده بهروز، چهره های خوبی گوشتین ما در اینجا دیدیم و ما نسبت گوشتین یگان فکر و عقیده های بد نداریم. گوشتین در سطح خوب گذشت و کار ما داوران برای خوشحال نمودن مردم بود و برای یک در سطح بلند چهاربینی گذاشتن. ما خیلی کوشش های زیاد به خرج دادیم و واسطه چی ویدیو پفتور، نوارهای تکراری، چی با داورهای نظارتی و داورها ما کوشش کردیم که حق به حقدار رسانیم. تشکر زیاد. امروز هم باز من ابتدا باز با سفرعلی براتوف که تجربه‌اش اندکی بیشتر است در کار داوری، باز می‌خواستیم یک فکری رو فهمیم که امروز بودن همون جهت‌های فرق کننده که خود در دوام همین مسابقات داوران با آن مراقب بیشتر ظاهر کردن. در چهاربینی ما فکر می‌کنم که داورا هم حرکت کردن که مقصد حق به حقدار رسانند، یگان کمبودی پیدا نشود. اونجا یا بعضا جایی بعد مثال بگیریم بحث‌آمیز بود خواجه زاده بهروز حق نظر، اونجا یک حالتی بود که همه داورا استید گفته بودند بعدی وقت بودن چیز. تشکر زیاد. سلامت باشید. این موضوع امروزه ما همین رو در بر میگیرد، یک سبقتی که اندکی باز هم مورد گفتگوی مردم قرار گرفت. اینجا هم تا اندازه اگر ما این رو ربط دانیم با کار امروزه داوران، باز از دیگر جانب باید گفت که امروز هم یک آیین‌نامه نظامنامه فدراسیون گوشتین ملی باز هم یک قاعده های مخصوصی خود را دارد، با این باید که عمل کرد و در این جریان برخی از مخلصان که البته از این مسابقات از این رقابت ها دیگر چی را امیدوارند گاه هم با اشتباه و سهلنگاری راه میدهند. حسن عبداللهیف اینجا هم میتوانند این سخن را ادامه دهند. من گفتنیم با کلی مخلصان عزیز کاری داوری کمتر کاری مشکل است. هر داور هر یک قدمگذاری گوشتینی را پهلوان را نظارت میکند یا عملهای او را به نوبت میگیرد. یگان داور در این مسابقه گذشتگی
хатогӣ накард, бехатогӣ намешавад. Доварои мо бениҳоят ин мусобиқаро ба самти баланд гузаронданд. ташаккури зиёд, саломат бошед. Хисрав Шоев, доваре ки маҳз ҳамин сабқатро ҳакамӣ карданд ва инҷо мо имкон дорем ки аллакай боз ҳамон гузоришро манзур кунем, пеш аз ин боз ҳам як лавҳаи мухтасар ва муфассали сабқатҳои паҳлавононро ҳам манзур кунем. инҷо ҳам андешаи шуморо дар бораи маҷмӯи доварии ҷавонон дар ҳамин мусобиқот фаҳмем. ташаккури зиёд. мувофиқи қонуну қоидаи гӯштини миллӣ ки аз тарафи кумитаи кор ба ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Федератсияи гӯштини миллӣ тасдиқ намудааст, мо доварон аз рӯи ҳамон қонуну қоидаву рафту низомномаи ҳамон гӯштини миллӣ амал менамоем. ба ҳамагон маълум аст, ки дар гӯштини миллӣ сабқатҳо 5 дақиқаи софро дар бар мегиранд ва мо доварон дар ин ҷо аз мақсад доварон вақти қузмоиро 5 дақиқа дар бар мегирад. дар ин ҷо вақте ки вақт ба анҷом расид, ҳатман садои бонг мешавад. вақте ки садои бонг шид, довари болои гилен 100% ҳуқуқи манъ кардани қузмоиро дорад. ташаккури зиёд, саломат бошед. як лаҳза, як фурсате ки инҷо ҳам андешаи кӯтоҳ ва мушаххаси 4 довари ҳамин мусобиқаро бо ҳам шунидем. имкон дорем ки ҳамон лавҳаи хеле ҷолибро ки аз партовҳо ва боз ҳам ҳолатҳои ҳассос иборат аст бо ҳам тамошо кунем. аз коргардон хоҳиш мекунем ки ин лаҳзаро манзури мо кунанд, пахш кунанд ва баъдан мо ба ҳамон мавзӯе ки имрӯз мавриди баррасӣ ва суҳбат қарор додем бармегардем. чеҳраҳои асиле ки ба қавли дигар рустамони тоҷик дар ҳамин ду татамӣ ба навбат мебароянд. аз ин хотир дӯстони азиз, моро ҳамроҳ бошед. араи мухлисон ҷамъ омаданд.
دوستان عزیز تشکر زیاد، چون یک لحظه خیلی جالب فرصت های بودن که البته در دوام 6 ساعته که سبقت برگزار گردید اینجا همون منظور شما کردیم و واقعا مسابقه جام پایتخت چهره های اصیل پهلوانان شهرتیار رو به هم آورد و امروز هم ما اگر توجه کنیم محض تنها ما رو یک همون رقابت نگران میکند. سرکاتیب امروز هم عبدالله سعید خوجایف و داور خسرو شویف که همین قوازمایی رو حکمی کردن الان مهمانی برنامه ایمان و همچنین حسن عبداللهیف از شهر کولوب و باز هم نفر دیگر سفر علی براتوف داور درجه جمهوریوی از ولایت ختلان ناحیه جلالدین بلخی. و امروز من از کارگردان خواهش میکنم که یک لحظه توجه کنم به همون لحظه که خواجه زاده بهروز و باز هم حق نظر بسیار یک رقابت جالب و بهتر رو هم منظور کردن. نزدیکتر اینجا هم میتوانیم که این فرصت این پرتاف رو با هم ببینیم. واقعا امر داور هست در اینجا ببینیم که خود مهمان امروزه ما هم از شهر کولوب خسرو شویف به برنامه دعوت گردیدن به خاطر روشنی انداختن همین موضوعی که باز هم بحث و سر و صداهای بیشتر در میان مردم البته اینجا هم زیادترن. توجه میکنیم حالا به خلاصه عمیق خسرو شویف. موافق قانون و قاعده گوشتنی ملی 5 دقیقه صفر رو در بر میگیرد. وقتی که بانگ زده می شود قازمایی من کرده می شود. این حال در همین قازمایی خواجه زاده بهروز و حق نظر نظرف وقت تمام شد. ما از این سبب قازمایی را من کردیم. و سعید خوجایف در این گفته ها هم باز تقویت دیگر دارید؟ بله، در کدام نمود گوشتینه که وقتی بانگی دقیقه سنج آواز میدهد حقوق داوری بالای گیلیم حقوق دارد که قازمایی رو حتما مردم از کجا احساس میکنند بدانند که آیا وقت انجام یافته است یا نه؟ انا همین مناقشه انا همین بحث با ایشی نگرانی شد. کمتر از حساب تجهیزات هایی که برای مسابقه به ما لازمند ما همون چیزا دسترس کرده نتوانستیم. با مثل ثانیه سنجی کلانی که بر یک بر یک باشد که خلق تماشا کند. و دقیقه آخرین رو شما هم میتوانید که توسط بلنگویک اعلان کنید؟ ما دقیقه آخرین رو اعلان کردگی بودیم. و ثانیه ها پس سر شدن؟ ثانیه ها پس سر شدن. حالتی که بانگی ثانیه سنج برآمد همون حالت هر سه داور даже 5 تا داور دست خود رو بالا کرده. خواجه زاده از این چی با خبر بود. باز خواهش میکنم یک بار دیگر از کارگردان که همین لحظه رو هم باز نزدیکتر به ما منظور کنن که امر داوران اینجا برین. داوری مرکز خسرو شویف دست خود رو برداشت. باز هم داوران کنجی در این زمینه هم همین گفته رو باز تقویت دادن. به توجه میکنیم بار دیگر چون همون ثانیه های دیگری که البته در بر میگرفت 4 یا 5 ثانیه‌ای که الکی چون وقت خاتمه یافت امر شد اما پرتاب سامون داده شد در یک وقت. انا لحظه که دوباره ببینید خورشید از اون منطقه بله دوباره هم از این موقع اما مردم با اون نظرند که در گوشتین ملی ما چون همون اصول آغاز شد اینجا امر ایستاد کاملا دوباره حق ندارد. اما باز هم اینجا در حالتی که پرتوف می شود در برابر پرتوف ایستاد می شود امر حرکت پهلوان با اینوبت گرفته می شود. در حالتی که پرتوف در حالتی که پرتوف می شود سودیه در همون وقت ایستاد می گوید پرتوف به نظر گرفته می شود. در حالتی که وقت به انجام می یابد سودیه ایستاد می در اون حالت وقت عمل به حساب گرفته نمی شود. اصول حالا که داخله الکی آغاز شد سودیا از پرتوف پیش ایستاد گفته. پیش از آغاز این پیش از آغاز ایستاد گفتگی بودن. چرا اونها احساس نکردن همین رو؟ از حالتی که میدان در یک شور و غوغا که بود پهلوانو گوش نکرد. خواجه زاده این رو حس کرد. یعنی زخوت میگیم خواجه زاده یعنی که زخوت چهوی کرد نه که پهلوان یک تک که بود پریام شد یعنی اصولش انجام داد. امی در امی حالت خواجه زاده در چمپیونات جهان وا خورده بود. حالتی که خواجه زاده دستش با لدی رفتگی بود حریف دست خواجه زاده رو با لد دادن شروع کرد. وقتی قوازمایی انجام یافت داوری بالای گلیم چورک خود رو کشید
хоҷазода чемпиони ҷаҳон шуд. ҳамин тариқ дар чемпионати ҷаҳон ба хоҷазода унвони қаҳрамониро дод. бале дар кадом ҳолате ки набошад вақт ба анҷом ёфт, довари болои гилем ҳуқуқ дорад ки истед гӯяд. ҳатто дар ҳолати ана ҳамон ҳолати чи партери бошад, чи ҳолати зудо бошад, буғӣ кардан бошад, вақте ки вақт ба анҷом ёбад, довар ҳуқуқ дорад истеди худро. таваҷҷӯҳ мекунем ҳоло мухлисон инҷо алоқамандони барномаи мустақими иртибот хеле зиёданд. ин мавзӯи хеле рӯзмарра аст. имкон дорем ки ба нафари аввал пайвандем. алло бале, салом алейкум. ваалайкум ассалом. ман як мухлиси гӯштингирои варзишгоҳ Тоҷикистон. саломат бошед. ному насаб, аз куҷо занг мезанед? ман Баёнов Ҳомиҷон. саломат бошед. аз куҷо занг мезанед? ман аз шаҳри Душанбе занг мезанам. доиди ҳамин доваро. марҳамат. мо шуморо мешунавем. марҳамат. манам варзишгари Фирдавс Насимов бо Сайҷалол Саидов. шумо аз мавзӯъ андаке дуртар шудед бародари азиз. ҳамин варзишгароро барои чӣ бе ҳеҷ чиз чӣ доданд ака? ҳаминро чӣ кар фаҳмем? огоҳӣ доданд. ташаккури зиёд. огоҳӣ. сафарали бароту ба ин суоли шумо посух мегӯяд. ман аз бинандагони азиз, аз мухлисони ҳамешагии барномаи мустақими иртибот хоҳиш мекунам ки аввалан таваҷҷӯҳ кунанд сухан дар бораи чӣ аст, мавзӯи мо, суҳбати мо имрӯз чиро дар бар мегирад ва баъдан суоли худро пешниҳод кунанд беҳтар мешуд. махсусан дар ҳамин қуввозмои шумо набудед? нафарони дигар буд. шояд метавонем дар ин ҷо Саид Хоҷаев тақвият диҳад. бесабаб ягон нафар огоҳонида намешавад? бале, чӣ хеле ки мухлиси муҳтарам гуфтанд. Фирдавс Насимов ин варзишгари дастаи хатлонду аст. мо ҳама варзишгаро, ҳама довароне ки нишастаем аз дастаи хатлон дем. ҳамаи довара намояндаро мефора ки варзишгари худаш ғолиб биёяд. лек мо дар майдон доварои беғараз монда, доварое ки аз дигар минтақаҳо доварӣ карданд. аз вилояти Суғ буд, аз шаҳру ноҳияи Тобаи марказ буд ва аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон доварӣ карданд. ба зами се та довари болои гилем, ду та довари назоратӣ мо нишаста будем. ва ҳолате ки вақт ба анҷом расӣ қариб омад, дар дақиқаи охир бо фикри доварон ба варзишгаре ки камфаъол аст, ба ӯ огоҳӣ дода мешавад. як кас бояд ғолиб биёяд дар муддати 5 дақиқа. як варзишгар бояд қоидаи мусобиқа дар олимпиада нигоҳ мекунем дар чемпионати ҷаҳон ба як шидо ё ки ба воситаи шидо паҳлавон мағлуб дониста мешавад. имрӯзам қоидаву қонуни мо ҳаминро талаб мекунад. дар муддати 5 дақиқа бояд як кас ғолиб биёяд. инра доваро муайян кардан ба воситаи видеоҳои такрорӣ тамошо карда ба варзишгари камфаъол огоҳӣ доданд. ташаккури зиёд. ягон ҷои қоидавайронкунӣ нест ва имрӯз ҳарчанд ки дар бораи Фирдавс, дар бораи Сайҷалол дигар паҳлавонон ҳарф мезананд, аммо мавзӯи мо ҳамон як партофти ҳақназар Назаров буд ки инҷо ҳам баҳсро ба миён овард. ман фикр мекунам ки инҷо як кори ҳамон бо салоҳияти доварон инҷо хуб ба назар расид. новобаста аз оне ки мухлисон албатта бояд воқиф бошанд, бояд бештар донанд. агар мо тавассути албатта расонаҳои хабари тавассути телевизион як барномаи мукаммалро ки Федератсияи гӯштини миллӣ ин корро агар анҷом диҳад беҳтар мешавад. яъне дарсҳои омӯзишӣ ва боз ҳам азбаркунии ҳамин услубу қоидаҳои ҷадиде ки дар гӯштини миллӣ боз ҳам роиҷанд амалӣ мешаванд. яъне мухлис он нафаре ки ҷараёни қуввозмоиро тамошо мекунад, на ба табло эътибор дорад, албатта аз фосилаи дур инҷо ҳар садоҳо бештару зиёдтар мешаванд. вақте агар аз банду услуб аз қоидаҳо хуб бархурдор бошад, аллакай эҳсос мекунад ки ин баъди он амалест ки аллакай вақт сомон ёфтааст. дар ин маврид ягон дигаргунӣ, ягон иштибоҳ ва ягон дудилагӣ ҳам ба миён наомаданд. не, мо ҳар як чизе ки доварои мо чӣ карданд, мо ба воситаи видеоҳои такрорӣ якчанд маротиба ҳар ду паҳлавонҳоро файрод кардем дар назди видеои такрорӣ, нигоҳ карданд, диданд хатоошона. уҷо ҳар ду паҳлавон бояд ки аз ҳаракат боз меистоданд. ҳар 4 та довари Сониясанҷ, аввал шида довари Сониясанҷ истед гуфт, пас он довари болои гилем. ба ҳамагон маълум аст ки 5 та довар пеш аз иҷрои усул ҳукми истеда гуфтагӣ ҳастанд.
боз ба таваҷҷӯҳи мухлисон мерасонем ки албатта боз ҳам як лаҳзаҳое ки онҳо ҳам хеле аз марказ аз он нуқтаи баргузории мусобиқаҳо дуртаранд боз ба ҳамон шуру ғавғоҳои бештару зиёдтар дода мешаванд ва гумон мекунанд ки дар ин ҷо боз ягон иллат ягон тартиб ягон тарзи дигар ин ҷо фарқ дар майдон имрӯз боиси ифтихор аст ки дар гӯштинҳои миллии мо ҳамавақта се довар доварӣ мекард. Мо дар ин гӯштине ки гузарондем дар ҷоми пойтахт бахшида ба рӯзи пойтахт 5 та довар дар ҳар як майдон доварӣ намуд. 2 то довари назоратӣ, 3 то довари болои гилем. Баъзами ин бо наворҳои такрорӣ буд, видеоҳои такрорӣ буд ки мо ҳар як усулро, ҳар як ҳаракат, ҳар як иҷрои усулро мо якчанд маротиба тамошо карда баъд довару ҳукми худро мебароранд. хусрав шумо эҳсос кардед ҳамон лаҳзае ки гонг буд, яъне хотимаи сабқат буд ва ҳушдор кардед паҳлавонҳоро ки дар ҳамин маврид бояд аз қуввузмоӣ даст кашанд ё истанд. Як нафар боз дар хати алоқаанд, бетаваҷҷӯҳ мекунем ки боз аз куҷо занг мезананд. Алло, бале. Алло, салому алейкум акаҷон. Ва алайкум ассалом. Алло, алло. Бале, бале. Як саволи муроҷиат достем акаҷон, агар имконият бошад. Марҳаман. аз назди оинаи нингун андаке дуртар бошед. Шини хоҷазода берӯза ами гумонен мо худмон мухлисо ами вақт ҳози зашкал мекунем ку ами берун ай вақт буд ё ай вақт берун дурӯғ. Агар имконият дошта бошед. Саломат бошед. барои ҷаи судиёи шумо ҳақ гап намезананд, метарсанд, ҳақиқати гап гап намезананд. ташаккури зиёд, саломат бошед. шумо вақти мушаххас ва муайяна дар бар мегирад ҳамон лаҳзаи қуввузмоӣ ки аз ибтидо аз садои ҳуштаки довар то ба хотима ин ҷо ҳамон вақтро шумуранд ки чанд дақиқаро дар бар мегирад ва баъдан ин хулоса ба гуфтаҳо мувофиқат мекунад ё на. албатта ин ҷо боз ҳам як фурсати мукаммал аст ки ин ҷо боз ҳам дар ҳузури як комиссияи махсус ки ин ҷо акнун дар эфир ин лаҳзаро боз ҳам пахш кардану баъдан 5 дақиқа мунтазир шудан ин лаҳзаест ки имконнопазир аст. агар мо то ба ин муддат то ба ин лаҳза ҳам пеш аз оғози ин барнома дар ҳамин маврид суҳбат доштем, ҳамон фосилаи сабқате ки 5 дақиқаро дар бар мегирад комилан ҳамчунин ҳам ҳаст ва баъди хотимаи дақиқаи панҷум аллакай садои ё ишораи довар буд ки аллакай ҳамин ҳолат ба амал омад ва имрӯз ҳам акнун як кори дигарро бояд ба субут расонид ҷиҳати таблиғи гӯштини миллӣ, ҷиҳати боз ҳам бархурдории ҳамон услубҳо, қоидаҳои боз ҷадиде ки дар гӯштини миллӣ боз ҳам ворид гардиданд ва ин ҷо ҳам бояд мухлисон аз ин бештару зиёдтар огаҳ бошанд. дар ин замина чӣ корро метавонем абдулло мо сомон диҳем? нисбати кори доварон бале, ҳам тақвият додани ҳам ва бархурдории оммаи васеи мухлисон ба ҳамон қоидаву усулҳои гӯштини миллӣ. пеш аз мисол оғози мусобиқао пеш аз чӣ як хоҳиш дорем ай худи оинаи нигун аз кормандони аз шабакаҳои телевизор як хоҳиши мо як муроҷиати довароне ки қоидаву қонуни гӯштини миллиро ба халқ ба воситаи оинаи нигун як бор нишон диҳанд ки баъдан чист, кадом паҳлавон огоҳӣ гирифта мешавад, кадом паҳлавон паҳлӯ мегирад, дар кадом ҳолат огоҳии охир мебарад, бадани охир мебарад. аксарият мухлисони мо ба ҳамин қоидаву қонуни гӯштини миллӣ шинос нестанд. бале, иллат дар ҳамин аст ки бале мо низоъҳо ба вуҷуд меояд. ҳамин хоҳиш доштаем аз шабакаҳои телевизорӣ ки мо ҳамира иҷро мекунем, мо видеороликоша тайёр мекунем ба халқ ки бинанд қоидаву қонуни гӯштини миллӣ мо имрӯз дар кадом сатҳ аст. мо кӯшиш кардем федератсияи гӯштини миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи кор бо ҷавон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиш ба харҷ дода истем ки якум мо либоси гӯштини миллиро муаллиш кунем. ҳозир мо ба либоси гӯштини зудо мо қуввозмоӣ карда истодаем. ин либоси мо нест. либоси мо дар асл ҷома мегуфтанд, ҷомаи беқасам, ҷомаи гӯштингирӣ буд. ҳозир кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва федератсияи гӯштини миллии ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиш ба харҷ дода истем ки
сари аввал либоси гӯштина мо ки рамзи гӯштини миллӣ ба мисли ҷомаи беқасам ё ба мисли чакан либоси миллӣ ҷавори мо чунин ҳаст дар намуди кураш дар Ӯзбекистон. бале мо ҳози ба ҳамин либоси мо ҳама либосҳои зудо баромад ягон либоси тоҷикқадимо баромад накардастем. ташаккури зиёд баротали Сафаров Сафарали Баротов. мардум бисёр мехоҳанд ки ҳамон анъанаи суннатӣ дар майдон инъикос ёбад, аммо дар гӯштини миллӣ мо ки албатта аз қоида ва ҳамон як тартиби муайяни худро дорад, инҷо ҳам вақт ба назар гирифта мешавад. боз ҳам коргардон ишора кардан, як нафар дар робитаам, биёед бо ҳам бишнавем. алло, салом алайкум. ва алайкум ассалом. мо ҳами нисбат Сайҷалу Саидов ҳастам, мо аз шаҳри Бохтар давлат марҳаман. мо ям мухлиси ҳами Сайҷалу Саидов ҳемака ана Саидов қатӣ Темур Раимов ана гӯштин гирифта чӣ хешида мо огоҳӣ нисбат Сайҷалу қатӣ худ ташаккури зиёд, саломат бошед. марҳамат. масъалаи гӯштини Сайҷалол Саидов бо Тимур Раимов ин хел буд ки Тимур Раимов назар ба Сайҷалол Саидов вазнш зиёд буд. гарчанд Сайҷалол Саидов гӯштингири беҳтарини моҳай дар вазни худаш ӯ бача дар тамоми сабқатҳо ҷои худша дора, неки аз сабабе ки вазни Тимур Раимов зиёдтар буд, бачара зӯрш нарасид, хай огоҳиш додем, камфаъол буд. ин хел дар вазни худаш ӯ бача феълан бачаи хуб аст, ҳама тарафа бачаи хуб аст, хай ин вардишай аз сабабе ки зӯрш нарасид, вазн зиёдтӣ кард, мо огоҳиш додем. Сайҷалол варзишгари беҳтаринай ман фикр мекунам дар вазни худаш. ташаккури зиёд. акнун мо бармегардем ба он суоле ки чун матраҳ кардем, аммо боз ҳам садои занги телефон баландтар шуд. мардум ки шумо бештар ба омма сару кор доред, дар гӯштини ҳамин сатҳи ҷумҳуриявӣ низ ҳаминро хоҳонанд ки вақт ба инобат гирифта нашавад ё ҳамон партовҳое ки бояд як натиҷабахш бошанд, ҳамин тавр. ман фикр мекунам вақте ки мо ҳами гӯштина ташкил кардем, мақсад вақт мондем, ира мо дигар ҳуқуқ надорем ки вақти зиёдатӣ монем. ҳамон 5 дақиқа дар тамоми намуди гӯштиниҳои дунё ҳастае ки ҳар чиз мисол зудо то поринара 5 минут буд, ҳозир 4 минут кардам. ин гӯштини миллии мо ҳами 5 минут ҳаст, вақте буд мешавад мо дигар ҳуқуқ надорем ки давом битем. қувваҳо вақте ки баробар мешаванд, имтиёзҳо ба назар намерасад, ҳатто бадан ки бо ҳамин ишора аст, паҳлӯе ки чун баён кардем ва ҳалоле ки чун ишораи даст болост. ана ҳаминҳоро намебинанд, андаке партовтҳо, фаъолии паҳлавонон кам ба назар мерасад. дар мавриде ки боз ҳам Саид Хоҷаев дуруст ишора карданд, яъне ки баробарии сабқати паҳлавонон дар майдон муайян мегардад. инҷо ҳам боз ҳамон хилофи сухан, боз ҳам як андешаи дигар ба амал меояд. низоҳо ба ҳамин хотир ба амал меояд ки чаро ба масалан Сайҷалол неву ба Фирдавс огоҳӣ доданд, ё баръакс чаро ба ин неву ба он огоҳӣ доданд. ин ҳам боз ҳам шумо метавонед ки ин гуфтаҳоро тақвият диҳед. ҳатто ман мураббӣ нестам, лекин эҳсос мекунам ки ҳамин лаҳзаҳо, ҳамин фурсат сухан аз забони луқмон хуш аст. яъне ки инҷо амалҳо бештар мавриди назар қарор мегирад ки кадом паҳлавон бештар амал кард, хоҳ нохоҳ натиҷа дошт ё надошт дар ин маврид. нисбати ҳар як қуввозмоӣ мо доварои холис мемонем. доварое ки аз Сайҷалол Саидов аз шаҳри Душанбе, Фирдавс Насимов аз Хатлондо буд. хеле ки қайд карда гузаштем, ҳар як доваре ки аз дигар минтақаҳо мо пешниҳод мекунем, мо ҳуқуқ надорем ба доваро файрод кунем, фикри ақидаи худмонро бигем. 5 та доваре ки қуввозмоии Сайҷалол Саидов ва Фирдавс Насимовро доварӣ карданд, ба фикри худашон якҷоя шуда ба Фирдавс Насимов огоҳӣ доданд. ман фикр мекунам беҳтарин ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад, на сардовар, на саркотиб ки фикри 5 та довара рад кунаву фикри худша ҷорӣ кунад. ин фикри 5 та довар буд. ташаккури зиёд. бинандагони азиз, шумо метавонед ки бо меҳмонони мо дар робита бошед. роҷеъ ба мавзӯе ки мо баррасӣ кардем, як партофти ҳақназар буд ва инҷо ҳам паҳлавонони дигар боз ҳам
ورزشگران خیلی شهرتیار هم در این مسابقات شرکت ورزیدند. حالا می‌سازد که ما درباره همین یک اسلوب باز هم یک تاکتیکای جالبی خود گوشتین ملی و لحظه همون جالبی سبقت ها رو باز با یک سوژه مراد علی تیشایف منظور شما کنیم و بعدا صحبت رو ادامه دهیم. تلفن ما رو فراموش نکنید 221 9013 با ما در رابطه باشید مستقیما و با داورانی که امروز مهمانی برنامه ما میتوانید که گفتگوی خود رو آغاز کنید و در مورد همون بحث های بیشتر باز پاسخ های دقیق گیرید. توجه میکنیم به سوژه نوبتی. در زمینه امادگی منتخب گوشتین ملی و اشتراک فعالانه ورزشکاران در مسابقه جام پایتخت منتخب‌های شهر و ناحیه‌های مملکت موظف شدند که چهره‌های سرشناس و پهلوانان کسبی مملکت را با سبقت‌های اساسی مسابقه گوشتین ملی سفربر نمایند. این تدبیر امکانیت بیشتر فراهم آورد که زور آزمایی‌های پهلوانان کشور جالب جریان گیرند. تاریخ گواه است که گوشتین ملی سرچشمه‌های معتمد نمودهای دیگر گوشتین را نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از آن هم با وجود آورده است. روند سبقت‌های حساس این گفته‌ها را بار دیگر در مسابقه جام پایتخت ثابت نمود. امروز سخن سر مسئله قاعده گوشتین ملی می‌رود که خاصه مخلصان این نوع گوشتین سنتی چگونه عامل‌های موفقیت و دیگر امتیازهای ورزشی ملی را با معنای تامش درک نمی‌کنند و آن هم در روند مسابقه نزاع و خرخشه بی اساس را با وجود می‌آورد. نبودن تابلو و نامعین ماندن هر لحظه نیروسنجی نه تنها برای مخلصان ورزشگاه بلکه برای بیننده دائمی تلویزیون ورزش نیز مشکلات و دودلگی زیاد را ایجاد می‌کند. ماسک و آزمایی دو تن پهلوان وزن تا 80 کیلو حق نظر و خواجه‌زاده بهروز در مرحله نیمه‌نهایی مسابقه جام پایتخت باعث نگرانی مخلصان سرشمار گردید. در سالهای آخر با تقاضای زمان در آیین‌نامه گوشتین ملی تغییرات به عمل آمد تا اینکه گوشتین ما نیز از جانب نمایندگان کشورهای دیگر پذیرفته شود و سطح بین‌المللی را با خود کسب کند. ولی تا به این مرحله ما را میباید که به بسیار پهلوهای ناروشن ساحه مراقب بیشتر ظاهر نماییم. برای این می‌سازد که آید به مشکلات موجوده کمیته‌های مربوط به ساحه چاره‌های ضروری را سر وقت عملی نماید و به عامه مفهوم و ماهیت هر یک تغییرات ایلاوه‌های گوشتین ملی را مقصدناک توسط رسانه‌های خبری رساند. تشکر و واقعا هم امروز می‌سازد که در این دایره باز هم کمیته‌های مربوط به ساحه یک کارهای سری وقتی را بیشتر به انجام رسانند به عامه وسیع هواداران گوشتین ملی باز هم نازکی گوشتین را آموزند. امکان داریم که با نفر دیگر در رابطه باشیم. الو 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 متاسفانه اینجا هم صدا شنیده نمی شود، علاقه برکنده شد. موضوعی که بررسی کردیم امروز هم حسن می توانیم در همین حاشیه همون گفته های مخلصان باز یک سخن ضم کنیم که اینجا ترتیب درست بود، شکل برگزاری مسابقات، یک توجه خاصه خودی ستاد داوران در همین سبقت ها خیلی خوب بر علا نمایان میشد. بله، داوران خیلی بر علا داوری کردن. این گوشتینی دورشون نبود، این گوشتینی دولتی بود. 5 دقیقه قوازمایی داشت، 5 دقیقه قوازمایی به انجام رسید، بعد پرتافت شد. علاقه خیلی خواجه‌زاده بهروز بعدی 5 دقیقه قوازمایی با آخری و نهایی روخت یافت. یکی این قوازمایی که به حق نظر گوشتین گرفت، بعد قوازمایی همون وقتی 5 دقیقه به انجام رسید، بعد پرتاف شد. تا این مدت اکنون امتیازها چگونه بودن و در مورد انهما خاتمه که شما دست برداری رو بریدگر نشان دادید؟ هر دو پهلوان صاحبی بدن بودند. پهلوانی یک تکی سفیدم، پهلوانی یک تکی که بودند که حق نظر و خواجه‌زاده بهروز. در حالتی که پهلوانی آخر بدن میگیرد به آگاهی خوب غالب دانسته می شود. نه که در اینجا بغیر از بدن باز آگاهی وجود داشت. آگاهی یکم رو خواجه‌زاده بهروز صاحب گشت و آگاهی آخر رو نظر و حق نظر. موافق قاعده های گوشتین ملی شخصی که آگاهی آخر رو سزاوار می شود مغلوب حساب کرده می شود. همچون کم فعال با او آگاهی میتن
мағлуб ҳисоб карда мешавад ва ташаккури зиёд. боз як нафар дигар пешдастӣ мекунад, мехоҳад бо меҳмонони мо дар робита бошад. алло. бале. салом алейкум. ва алайкум ассалом. мо як савол доштем ака. марҳамат. масъала ин хоҷазода беҳрӯз каси аз назар гӯштин гирифтан. ҳамина мехостем фаҳмем ки дар вақти гӯштингирӣ сабаб чӣ буд ки доваро манъ карданд? ташаккури зиёд. шумо навакак ба шабакаи мо пайвастед. мо аллакай 40 дақиқа дар ҳамин маврид суҳбат кардем, ба ин суол посух гуфтам. 1, 2 ва ҳатто 3 маротиба ҳам ки вақт анҷом ёфт. чун дар ин маврид агар саволи беҳтар бошад, як андешаи ҷолиб бошад, мавзӯи моро ҳам андаке гармтар созад, боз ҳам беҳтар мешуд, нуран ало нур мешуд. аммо нафаре ки якбора ба шабакаи мо мепайвандад ва аллакай мафҳуми суҳбат ва андаке боз ҳам аз доираи мавзӯи мо дуртар буданд. аллакай ба ин суол меҳмонони мо посух гуфтанд. нафари дигарро имкон дорем ки бишнавем ё суҳбатро метавонем ки идома диҳем. марҳамат. нисбати мухлисони азиз, нисбати ҳамаи тамошобинон расонданиам ки мо доваронам шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошем. мо ҳам ягон довар аз ягон кас ҳарос надорад. доваре ки ҳарос дорад, мо дар ин майдон ӯро ба доварӣ роҳ наметиҳем. ҳама доварон бо як нияти нек, бо як барои хушҳол намудани мухлисон доварӣ мекунанд, на ин ки барои хашмгин кардан ё ки барои тарафкашӣ кардан. чӣ доваре ки дар майдон буд, ҳама доварои ҷавон буданд. мо доварои ҷавона интихоб намудем ки холисонона доварӣ намоянд. мо мухлисони азиз, ҳама довар, ҳама кӯшиши мо, ҳама намоишҳои мо, ҳама корҳое ки мо ба субут мерасем барои хушҳолии мухлисон аст, барои ҷамъ кардани мухлисон. ин гӯштини миллӣ яъне аз суннатҳои миллии наврӯзи мо мебошад ки ҳама ҳуқуқи тамошо кардан, ҳама ҳуқуқи гирифтан дар ин қувозмоиҳо дорад. мо доварон будани ҳамон мусиқӣ ҳамоҳангӣ рақобатҳоро ҷолибтар месозад. аммо чун қаблан буд, агар иштибоҳ накунем 5 сол пеш ки як мусиқиҳои ҷолиб ҳангоми ба майдон баромадани паҳлавонон тантана мекард, аммо ҳамон расму анъанаву оинаҳои суннатӣ алон риоя намегарданд. мо боз ваъда метиҳем ба мухлисони азиз ки минбаъд мусобиқаҳоро дар табло мегем, яъне ки дар намоишӣ калонӣ ба мухлисони азиз ҳам сонияро, дақиқасанҷро, ҳам қувозмоии паҳлавононро ба халқ такроран дар ҳолати қувозмоӣ нишон диҳем. то ки баҳс ва зиёд ба амал наёяд. ин камбудии худи мо доварон аст ки мо ҳамун сониясанҷӣ ки калоне ки ба мухлисон ба омма нишон диҳем, аммо лаводане ки таҷҳизотҳои мусобиқаро ба мо дастрас карда натонистем. ҳамон якдилии кори доварон ман фикр мекунам ки боз як шаффоф будани ҳамин сабқатро нишон дод. бале. ва бархе аз нафароне ки албатта нигаронанд, мо доваро агар тарафкашӣ мекардем, мо доваро агар ноҳақӣ мекардем, имрӯз дар шабакаи телевизиони варзиш бо назди халқ гуфтугӯ намеомадем. вақте ки мо вақте гунаҳгор мешидем, намеомадем бо халқ яъне исбот кунем ки мо доваро ҳақ ҳастем. мо ба ҳамон хотир омадем ки фикри қонун қоидаи гӯштини мо имрӯз ҳамин аст. мо федератсияи гӯштини миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши кӯшиш кардаем гӯштини милли мо дар арсаи байналмилалӣ ҷорӣ дохил намоем. агар мо имрӯз қоидаву қонуни гӯштини миллиро сару либос ва довароро ба инобат нагирем, чӣ накем гӯштини мо байналмилалӣ шида наметавонад. ҳама кӯшишҳои мо, ҳама фикру ақидаи мо фақат дар сатҳи байналмилалӣ дохил намудани гӯштини миллӣ мебошад. саломат бошед Сафаралӣ, Хисраву, Абдулло, шумо ҳам дар ҷараёни сабқатҳои паҳлавонони шӯҳратёри мамлакат инҷо ҳам ба майдон баромадед. чиро эҳсос кардед? яъне ҳамин кумитаи доварон дар ҳамин мусобиқаи ҷоми пойтахт чӣ дигаргуниро ба амал овард ки барои шумо хотири писанд буд? ман фикр мекунам бори аввал ҳам хеле шаффоф гузашт нисбат ба дигар мусобиқот. чунин ҳам буд воқеан. ман тарафдорам ки бо ҳами хеле бисёр шаванд, ҳам хеле шаффоф гузаравад. дар оянда мо
тарихи гӯштини миллимон агар бигирем мо вақте ки бача бой метав бояд сабқа дигар накуна мо пешниҳод кардем раис федератсияда ки мақсад ду таҷои сеем шава барое ки мо ай вақти худмона мешиносем гӯштина медонем дар майдономон дар решуно мешид солҳои пеш ҳамон бача ки дар ҳамон як майдон бой медоду ра намедоданд дигар майдони дигарро нигоҳ кун мо бояд ҳамин ҷои сеюма ду такунем мо пешниҳод кардем раис федератсияда оянда мехоҳем ки ҳамин чиз бо дастгирӣ хча биёба вақти ай чизе ки ай бобомон монд ҳамонро бояд бикунему ин варзиш бояд бираванд михел ки бой дод тамом дигар сабқат накуна талаби замон аст ки вақт муайян гардад қоидаҳо инҷо ҳам амалӣ шаванд боз ҳам акси амалҳо инҷо ҳам боз махсус муҷозот дорад ва дар ҳамин раванд ҳам бояд ки боз як анъанаи ниёгонimon ҳам боз эҳё гардиданаш аз истисно дур нест ба хотире ки чун гуфтем мусиқӣ тавъам буд ҳамоҳангии корро дар майдон бо паҳлавон хеле хуб таҷассум мекард яъне боз ҳамон як садоҳои наю мисор асбобҳои миллии мусиқӣ мо ҳам боз хеле ҳаминро зинат медод гӯштини кураш 22 сол таърих дорад аз соли 1998 то инҷониб то ҷое мо медонем шумо дар непал барои гирифтани унвони устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ як санҷишеро ҳам бо муваффақона паси сар кардед бале гӯштини кураш 21-22 сол таърих дорад имрӯз дар арсаи байналмилалӣ 73 давлати дунё ӯро эътироф мекунад гӯштини миллии мо ки таърихи 5000 сола дорад оле аз ҷумҳурии мо баробари эҳёи наврӯз бале баробари эҳёи наврӯз ки аст мо ӯра байналмилалӣ карда наметавонем чӣ ба наметавонем мо метавонем мо кӯшиш ба харҷ кардем ки гӯштини миллӣ дар арсаи байналмилалӣ дохил гардад ташаккури зиёд саломат бошед бинандагони азиз имрӯз ҳам агар мо таваҷҷӯҳ кунем ба як партофти ҷолибе ки моро бо ҳам овард инҷо ҳам боз як шаффофият боз ҳам кори одилонаи доваронро месазад ки инҷо ҳам қайд кард ва он саросадоҳо бархе аз назарҳое ки буданд берун аз майдон инҷо ҳам исботи дақиқи худро пайдо карданд чунки наворҳои такрорӣ ҳолатҳои созгор фурсатҳои хеле ва хеле ҳамон баҳсбарангез мавриди назари коршиносон қарор гирифт ва дар хулоса ҳамин тартибе ки ягон ҷои қоидавайронкунӣ ягон иштибоҳ ба назар гирифта нашуд ибтидо аз сардовар ва ҳатто ба ҳамон довари панҷгонае ки як сабқатро ҳакамӣ мекарданд ман арзи сипосу ташаккур мегӯям аз номи шумо ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ки дар рӯзи ҷашни пойтахт ин тантанаро хеле ва хеле дар сатҳи баланд баргузор карданд барои паҳлавонони шӯҳратёри мамлакат 2 ҷоиза мукофоти ёрӣ таъсис доданд ки ин ҷолибтарин ва арзишмандтарин мукофот барои ҳамон паҳлавони ғолиб буд ки дар марҳилаи ниҳоӣ зафар ёфт ва бошад ки мо дар даврҳои баъдӣ бо ҳамон як пирӯзиҳо ва муваффақиятҳо таваҷҷӯҳ кунем дар фарҷом албатта сухане дошта бошед марҳабо имкон доред аз ин минбари баланд боз сухани худро тақвият диҳед бале мо суханҳоро қариб ки гуфтем кори федератсия ва кори кумитаи корбоҷоҳон мақсад ва маром танҳо барои дар сатҳи байналмилалӣ дохил намудани гӯштини миллӣ барои сатҳи байналмилалӣ мо бояд қоидаҳои худро ҷоноб намоем чӣ сару либос бошад чӣ сару либоси доварон бошад чӣ қонуну қоидае ки ба нозукиҳо дар гӯштин аст ӯро мо ҷоноб намудем ба халқи ба мухлисони азизамон як дар як фаҳмонем баъдан ба давлатҳои ҳамсоя рафта федератсияи гӯштини миллиро кушода гӯштини миллии мо дар сатҳи байналмилалӣ дохил гардад доваре ки бисёр ҳамин инқадар ба сараш борони надомат борид имрӯз ҳам даъвати моро қабул карданд қисрав шоев бисёр ҳам ташаккур мегӯем ки омадед ягон гуфтанӣ дошта бошед дар фарҷом марҳабо роҷеъ дигар ба суханҳо нест вақте ки ҳариф ёки паҳлавон чӣ дар ҳолате ки ягон ҳусула иҷро мекунад чӣ дар ҳолате ки ягон ногувор истодааст вақте ки бонг зада мешавад ҳатман довари волои гилем истед мегӯяд аз ин сабаб мо истеди мо ба ҳамин хотир буд ки вақт ба анҷом расиду бонг зада шуд мо
استدی همین از عمل خود دلپرانه باز هم میتونید که با سربلندی و سرفرازی اینجا حرف زنید. بله. یک نفر بسیار خواهش دارد که در همین فرصت آخرین هم با ما در رابطه باشن. بیاید میشنویم. الو. نفر آخرین رو. الو. الو. بله. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام برادر. میبخشید ما یک سوال داشتیم، بسیار میبخشید مستقیم تون تماشا کردیم، بسیار سخنهای خوب گفتین. همین گوشتینگ ملی را برای چی بانوان ما هم هست چیار کردگیم همین تشکیل کردیم که بانوان هم برآمد کنن، مثال در جمهوری مثال مسابقه جمهوری برآمد کنن. خیلی سلامت باشید. تشکر زیاد. بسیار موضوع روزمره است. من فکر میکنم شماره بانوان هم محض در خطلون خیلی زیادن. سفرعلی میتواند این گفته‌ها را باز هم تقویت دهد. از سببی که در همه ناحیه‌ها نیست همین چیز، همین سبب ما کمتر تنقیسی میکشیم. اگر همه ناحیه‌ها با مثل بچه‌ها اگر مشق میکردن ما میتونستیم که همین سبقت‌ها را میموندیم. مثال باز در گوشتین زودو هم ما داریم دخترها هستن، مثال در گوشتین میدان رو در میریم مقصد هست یک تنیمتا. اگر چند کما فکر میکنم زیاد شود این فایده ما است. بله. ورزش بهترین چیز این همو زنها هم یک سلامتیشون خوب میشه. بهترین چیز ای نه سببی که همه جا دانست همین سبب ما مسابقه را گذرانده نمیتونیم. اگر هر دسته که مثال خیلی بچه‌ها دا میگذارونیم، اگر هر دسته که میداشت با خوبتر و بهتر میشین. من فکر میکنم ای سبب نبودنش. ما خواستیم که با همون سوال برنامه را جنببست کنیم. باز هم یک نفر اگر پیدا شد. مرحبا. الو. الو. و این مرتبه هست؟ نه، نفری که بود علاقه برکنده شد. نه متاسفانه بلکه خوشبختانه، چون که وقتی به برنامه ما جدا شده هم انجام می‌یابد. من بسیار تشکر میگم البته به مهمانان عزیز، به سفرعلی برات و به حسن عبداللهیف، به عبدالله سعید خوجایف که امروز و همچنین خسرو شویو که دعوت ما را پذیرفتند. بسیار از راه دور تشریف آوردنشون این هم محبت به مردم است، صداقت به گوشتین ملی است، صداقت به بینندگان همیشه‌ای برنامه مستقیم ارتباط است. تشکر زیاد. سلامت باشید. و این مسئله خیلی روزمره است. این موضوعی هست که در هر یک مسابقه میتواند که رخ دهد. یعنی این نبرد، مبارزه، تلاش، مسابقه بدون باخت و بدون غلبه و بدون کمی و کاستگی های جزئی هرگز بودن نمیتواند. از این خاطر یک بحثی که بود، چون لحظه‌ای که ما هم اینجا با شما در رابطه بودیم البته باید در آینده هم باز کوششی بیشتر به خرج میدهیم که همون درخواست شما را که اینجا هم بیشتر و زیادتر مخلصان خواستن که همین موضوع رو ما بررسی کنیم، باز هم مورد نظر قرار میدهیم و برای توجهتون تشکر میگیم که ما رو همراهی کردید و واقعا هم گوشتین ملی سال تا سال رشد مییابد و چون مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با رشد ورزش‌های سنتی مراکز خاص ظاهر کردند و این چاره‌بینی رو واقعا هم در سطح کسبی و ضروری انجام دادند. با استثنای اون مخلصانی که برخی بعضی ایرادها هم بودند، اما در مجموع توجه میکنیم که امروز خیلی و خیلی سطح و صفت برگزاری مسابقه ها در همون سطح لازم است. اطمینان داریم که این استافت باز هم ادامه می‌یابد و مخلصان ما از برگزاری مسابقه های گوشتین ملی شاد می‌گردند. تا بعد دیدار دیگر سرفراز و پیروز باشید.